रस गो म्यूगू जबरदस्त यम सात चर्बी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू वेलकम छु तुम बी एक लट सानी यूट्यूब चैनल पे ये जन नाव देसी जायका विद इंशा वीडियो स्टार्ट करने ब्रोट अगर तुम सान चैनल पे नई छो चैनल करो सब्सक्राइब तो वीडियो वो एंडस तम बराबर आज बनाओ इस कशर कोकुर तो आल बी बनाओ इस दगिथ हाक यमिच रेसिपी बह तुह शेयर कर तो करो अजिच रेसिपी स्टार्ट रेसिपी खतर न्यू गोडनेथ कशर कोकुर वन करहन ज़बह ज़बह कर त्रो वन गरम आबस मज तो अत वालो बस्त अगर वो ट्रफ तो ना यह ग यूत बत चर बाज हर ओहो वो गई ओहो तूफान ग तुम हेकि वुचित कोकुर गो साफ अम पे छलहुन वन असल पे साफ कर करो वन लकट लकट पीसेस वन निमो यन दानस पे प्रेशर तो अत मज त्रो वन आब वन त्रो यन लेदर चमचे तो नून चमचे वन करो यथ मज कशर कोकुर एड यथ लकट लकट पीसेस थी बनत वन निमो यपर बीस दानस पे प्रेशर अत मज त्रो वन आब बी त्रो नून चमचे अख अम पत करो वन हाक अत मज एड गोडनेथ साफ कर थोमुत यपर लोग कोकरस फकर वन करो अत लिड बंद दिमो 2 to 3 विसल यपर थो प्रेशरस लिड बंद कर कलस यह हाक सॉफ्ट गि वन निमो यपर यह कशर आल यह करहन पील ऑफ पील ऑफ मकलो कर अम पत कड़ो ब्योल अत नबर तो बनावोस लकट लकट पीसेस लकट लकट पीसेस बन छलहन वन आल असल पे यपर वालो वन प्रेशर दान पे बोन तुम हेकि वुचित कोकुर बिल्कुल सॉफ्ट गोमुत
अमि पत्तु थावो वोनि अस प्रेशर बी दानस पे अत मज त्रावो वोनि अस तेल तेल गरम गसित त्रावो वोनि अस अत मज कोकुर तो यह कर असल पे फ्राई यपर वालो अस ब्या प्रेशर बोन हाक बिल्कुल सॉफ्ट गोमुत वन कड़ो अस आब अत सोरे नेबर कोकुर फ्राई गोमुत वन कड़ोन अस अकिस बानस मज नेबर वन थो अत प्रेशरस मज 2 कप तेल अत मज त्रावो वन अस गंड करहोन हल्के फ्राई अमि पत्तु करो वन अस अत मज अल ऐड वन त्रावो अस अत मज नून बी त्रावो लिदर नून तो लिदर रलावो अलन सत तीस कालस निमो अस यपर यह रुहन गंड नील मरचांगन बी निमो यह हाक यह चेटो असल पे हाक आव असल पे चेटन वन कड़ोन अस अकिस प्लेटस मज नेबर तुम हेकि वुचित ٲलवन यपर तलिल लोगमुत अमि पत्तु त्रावो वन अस अत मज आब लीटर ओड बी त्रावो मरचांगन बी त्रावो बादियान पाउडर चमच 1 दालचीन बड़ ٲल सब्ज ٲल सारी मसाल रलावोक असल पे तो करो लिड बंद तो दिमहोस 2 to 3 विसल यपर थो वन अस दानस पे प्रेशर अत मज त्रावो वन अस तेल यीतिस कालस तेल गरम गस तीतिस कालस बनावो अस यपर मरचांगन चीटन खतर निमित मरचांगन डून गोज रुहन गोज 2 बी निमुत गंड ओड तेल यपर गरम गोमुत वन त्रावो अस अत मज गंड गंड फ्राई गसित त्रावो वन अस अत मज हाक युस अस दगith ओस थोमुत तुम हेकि वुचित चीटिन गई बिल्कुल तैयार अल गई बिल्कुल तैयार अमि पत्तु करो वन अस अत मज कोकुर ऐड युस अस फ्राई करित उस थोमुत अल तो कोकुर रलावो असल पे
تَمہِ پَتہٕ تھاوو وۄنۍ أسۍ یہِ بیٚیہِ دانَس پٮ۪ٹھ کَرو وۄنۍ أسۍ اَتھ منٛز چِکَن سٹاک ایڈ پٮ۪ٹھٕ تھاوو وۄنۍ أسۍ ٹھانٛڈ لگ بگ 5 مِنٹَن ییٖتِس کالَس تَمِچ گرٛیوی کَم گژھِ یَپٲرۍ لوٚگ ژیٹہٕ ہاکھَس تٔلیُن وۄنۍ ترٛاوو أسۍ اَتھ منٛز 1 لیٖٹر آب مَرژانٛگَن چمچہٕ 1 لیٚدرِ چمچہٕ 1 پٮ۪ٹھٕ تھاوو وۄنۍ أسۍ ٹھانٛڈ اَتھ ییٖتِس کالَس تَمِچ گرٛیوی کَم گژھِ تُہۍ ہیٚکِو وٕچھِتھ یَپٲرۍ چھِ اَلہٕ بِلکُل تیار وۄنۍ ترٛاوو أسۍ ییٚتٮ۪ن یَتھ تازٕ دانہِ وَل سانہِ أزچہِ ریسپی چھِ ییٚتٮ۪ن بِلکُل تیار فرٛٮ۪نٛڈٕس اگرے تُہۍ سانہِ أزچہِ ریسپی پسنٛد آسنو آمژٕ چَنَل کٔرۍزیو سبسکرایب ویٖڈیو کٔرۍزیو لایک تہٕ شِیَر بیٚیہِ دیٖزیو پَنُن فیٖڈبیک اللہ حافِظ